Sereka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi ni kwa kane ni tariki 19 Gashyantare muri uyu mwaka wa 2026. Reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza aho muherereye. Twinjiye muri studio aya masaha tuje kubagezaho amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira ko tuvugana mu mujyi wa Uvira nyuma y'ukwezi Alliance Fleuve Congo 23 yavuye ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibe habaye birakomeye cyane. Turaza kunyarukirayo turebera hamwe uko byifashe muri aya makuru, kandi uraza kunyemerera nkubwire ko bumwe bw'Uburayi buri mu ntumbero zo kwinjirira no gukorana n'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Uraza kunyemerera muri aya makuru twerekeze mu bice bya Poezero. Hongeye kumvikana imirwano ikaze kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Barwanya umutwe wa M23 barisubiza ibice bikomeye cyane kandi banasubiza inyuma abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Turaza akubabwira kandi ko muri Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aka gace kiriwe mu muriro utazima. Ni mirwano yamaze amasaha menshi. Wazarendo FARDC nukuri ngo bahuye n'akaga gakomeye. Turazana byo kubirebera hamwe. Hanyuma uraza kunkundira kandi nkwerekeze Sange. Hongeye kumvikana amasasu kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi n'amasasu y'ibiki. Turaza kunyarukira turebere hamwe uko byifashe. Ihagarikwa y'amashanyarazi yaturuka muri Zambia yateje ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byaje gute? Byatewe n'iki? Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Mwese nongeye kubaha ikaze, nizere ko meze neza. Niba wamaze kugera hano unyemerere unkorere like yawe, uraza kuba ugize neza. Unkorere kandi subscribe niba uri mushya hano ku Ibendera TV. Mwese ikaze. Ibintu tubigenze gutya, ubundi mu kanya gato cyane twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, twinjiye muri aya makuru rero ku buryo burambuye. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko wamaze guterekaho like yawe, nizere ko ibintu byose wamaze kubitunganya no kubishyira ku murongo kugira ngo twinjirane muri aya makuru. Nta kintu kikurangaza. Niba uri mushya hano ku Ibendera TV, ndongera kukwibutsana na gusaba kunkorera subscribe. Nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni sinye dora notification kugira ngo butaha amakuru agiye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Turinjiye muri aya makuru na makuru twanzikiye mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'ukwezi abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavuye muri uyu mujyi wa Uvira ku mupaka w'u Burundi, ibirimo kuhabera ni ibintu bikomeye cyane. Kwicwa, guhutazwa, guhondagurwa no kwamburwa ibyabo ni bimwe mu biri kwiganza kuri uyu mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ibi bigakorwa kanini ku baturage b'inzira karengane. Bamwe rero muri aba baturage bakaba barimo gutabaza. Muri Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, abaturage n'abacuruzi barasaba ko umupaka ubahuza n'u Burundi wafungurwa ukwezi kumwe nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo 23 ivuye muri uyu mujyi wa Uvira. Amasasu kugeza ubu ngubu ngo yarahagaze, ariko umupaka ukomeje gufungwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yongeye gushimangira ko ibisabwa bijyanye n'umutekano bitarahuzwa kugira ngo umupaka ufungurwe, mu gihe abaturage bakomeje gutaka no gutabaza basaba ko uyu mupaka wafungurwa
gukorwa kugira ngo n'ubundi bimwe mu bikorwa by'ihohoterwa ubwambuzi ndetse n'ibindi nakubwiye hagana haruguru ngo abirangire. Muri uyu mujyi wa Uvira ariko abaturage barambiwe kwihangana kandi bakangayitse, bakaba rero abatakambira guverineri wa Kivu y'Amajyepfo basaba ko hagirwa igikorwa kugira ngo uyu mupaka ufungurwe. Ku bwinjiriro bw'isoko ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abacuruzi barasaba guverineri wa Kivu y'Amajyepfo gufungura umupaka kuko ngo kuva wafungwa ubucuruzi ntiburimo kugenda neza nk'uko byahoze, kandi ibi ngo birimo kubateza inzara n'umutekano muke. Kugeza ubu ngubu rero guverineri Jean Jacques Purusi, uyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kongo, avuga ko yumva ibibazo abaturage bafite, kuri we ngo hari ukumva ko nta bushobozi bafite mu guhangana n'iyi mibabaro, aho agira ati twifuzaga ko intara umupaka byafungurwa vuba bishoboka, ariko kandi hari n'ibibazo by'umutekano bifitanye isano n'ukuri kw'ibihugu byombi. Ni ngombwa kumva ko umwanzi atari kure cyane, ari hano Isange ku birometero 30 kandi mu misozi ari nko ku birometero 15 uvuye mu mujyi wa Uvira. Aha rero akaba yavugaga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo abakiri hafi, bityo rero ngo ntago byaborohera gufata umwanzuro wo guhita bafungura umupaka, ibintu bigikomeje kugorana. Nubwo bimeze gutya ariko abaturage bo bavuga ko barambiwe gutegereza. Nk'uwitwa Raphael ufite imyaka 19 akaba yavuze yuko abahunze inkambi y'impunzi ya Busuma iri mu Burundi, akagira ati hari umubabaro mwinshi, nta n'amazi hari, ndetse uyu ngo yambutse ikiyaga cyatanganyika mu bwato ari nijoro, ashyira ubuzima bwe mu kaga, agira ati twari batatu ariko barumuna banjye baguye igatumba kubera ko abafashwe nabi. Akakomeza rero asaba yuko n'ubundi hakorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu mupaka ufungurwe. Ubumwe bw'Uburayi mu ntumbero zo kwinjirira no gukorana n'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ziyobowe na komiseri ushinzwe uburinganire, imicungire y'ibiza n'ubutabazi Hajara Hibu zatangiye uruzinduko rw'akazi mu karere k'ibiyaga bigari, zikaba zigamije gusuzuma no gukurikirana uko ibibazo by'ubutabazi byifashe by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye zemeza ko uru ruzinduko rugamije kuganira n'inzego za leta, iza gisirikare, imiryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa mu by'ubutabazi, hagamijwe kureba uko inkunga igenerwa abasivile bagerwaho n'ingaruka z'intambara itangwa, ndetse no gusuzuma uko hakongerwa ibikorwa bijyanye n'umutekano, kugarura amahoro n'ibikenewe byose kandi byihutirwa kugira ngo hagaruke amahoro. Bimwe mu byitezweho cyane cyane rero ngo ni ugukorana n'abarwanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kurebera hamwe uko iki gihugu cyagira umutekano urambye, ariko ngo harimo no gukorana n'inzego z'ubutasi kugira ngo n'ubundi harebwe uko ibibazo by'umutekano muke muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyirwa ku iherezo. Kugeza ubu rero ibi nabyo bikaba byongeye gukangaranya bamwe mu batuye i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe uyu muryango uvuga ko mu biraje ishinga ari uburyo abafatanya n'inzego z'ubutasi na gisirikare mu kurebera hamwe uko iki gihugu cyakongera kugarura umutekano urambye. Reka twerekeze ku mirongo y'urugamba, tayari twerekeze mu bice bya Pwezero.
kugeza ubu Puezero yirongeye kandi hongeye kuba isibaniro ry'imirwano, n'imirwano ikaze yongeye kubera ahangaha kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ahitwa Puezero habaye imirwano ikomeye cyane yahuje abarwanyi ba M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zirimo FARDC zifatanyije n'abasirikare b'u Burundi na Wazalendo utibagiwe n'abacanshuro. Amakuru aturuka hafi yaho ibi byabereye no kuvuga muri ibice bya Puezero aravuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bagabye igitero gitunguranye mu masaha ya kare bagamije kwirukana abarwanyi ba M23 na twirwaneho muri ibi bice. Gusa amakuru avuga ko icyo gitero cyasubijwe inyuma ku mbaraga nyuma y'uko M23 yikoresheje intwaro ziremereye za rutura mu kurinda ibirindiro byabo. Ku ruhande rw'abagabye iki gitero abacanshuro ndetse n'abasirikare b'igihugu cy'u Burundi baravuga ko basubijwe inyuma ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare ba FARDC n'abazarendo barenga 12 ngo aba arasiwe muri iyi mirwano, mu gihe harimo kuvugwa abaguye muri iyi mirwano bagera ku 9 ku mpande zombi, no kuvuga abawazarendo na FARDC bagera ku 9. Imirwano kandi yatumye ibikorwa by'ubucuruzi bihagarara, abaturage benshi bihisha mu mashyamba no mu bice bitandukanye batinya kwicwa n'aya masasu. Ubwoba bukomeje kuba bwinshi ahangaha muri ibi bice biturutse ku masasu menshi akomeje kumvikana muri ibi bice. Abasesenguzi mu by'umutekano, politike na diplomasi baravuga ko Puezero ikomeje kuba isibaniro rikomeye ry'imirwano, kandi kugeza ubu ngubu bikaba bikomeje gutuma abaturage aribo ababihomberamo kugeza ubu ngubu. Reka twerekeze muri Fizi, turacyari muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubabwire ko naho hongeye kumvikana umuriro w'amasasu menshi ku mirwano yamaze amasaha menshi muri ibi bice. Ni hagati y'abarwanyi barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 na Wazalendo zifatanyije na FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Muri teritwari ya Fizi habaye imirwano ikomeye mu rukera rwo kuri uyu munsi ndetse no mu masaha ya mbere ya saa sita yamaze amasaha menshi. Ni imirwano ihuza abarwanyi barwana ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho bongeye guhangana n'abarwanira leta ya Kinshasa barimo FARDC, abasirikare b'u Burundi, Wazalendo n'abacanshuro. Amakuru aturuka aha aragaragaza ko imirwano yatangiye mu gitondo hagana ku isaha 12:30 ikomeza kugeza mu masaha y'isa sita. Amakuru aturuka ngaha aravuga yuko M23 na twirwano bakoresheje uburyo bwo kwitabara bukomeye cyane, barasa mu ntera ndende bituma ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo ziza gusubira inyuma muri bice bari bagabyemo ibitero. Abasirikare ba FARDC barenga 15 biravugwa ko bakomerekeye muri iyi mirwano mu buryo bukomeye. Abazarendo bagera ku 8 nabo ngo bahitanywe n'amasasu ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23, naho haravugwa abagera kuri 5 abakomeretse. Ubwo no kuvuga ko abangaba ni uru ruhande rwa Alliance Fleuve Congo M23 na twirwaneho. Muri Fizi imiryango myinshi yamaze guhunga kugeza ubu, kandi bikaba bivuga yuko n'abagisigaye ahangaha nabo ngo ubwoba ni bwinshi cyane, kubera yuko ngo guhuza ibikorwa by'urugamba n'ibikorwa by'umutekano ndetse n'ibikorwa byabo bwite ngo birimo gukomeza kugorana kugeza ubu ngubu, dore ko ngo imirwano irimo kuba idateguje.
abaturage baravuga ko intambara ikomeje kubahindura impunzi mu gihugu cyabo, aho n'ubundi ngo bwije bwakeye barahungira mu mashyamba, abandi ngo abagahungira mu bihuru kugira ngo n'ubundi badatakaza ubuzima bwabo. Aba bakaba basaba ko ibibazo bijyanye n'imirwano byahagarikwa burundu kandi byihutirwa kugira ngo bongere bisubirire muri gahunda zabo, kubera yuko izi ntambara ngo zikomeje kubahutaza no kubabangamira. Reka tukiri aha muri Kivu y'Amajyepfo kandi ku mirongo y'urugamba tunyarukire Sange. Kugeza ubu ngubu aha Sange hongeye kumvikana imirwano ikomeye cyane, akaba ari imirwano bivuga yuko yayobowe n'abacanshuro. Abacanshuro bakaba bongeye kugaba ibitero ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Abacanshuro ngo bakaba bari kumwe na Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi, ngo bagabye ibitero by'ubwiyayuzi ku barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Mu gace ka Sange habaye imirwano ikaze cyane hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 na Twirwaneho n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo, zari zigizwe n'abacanshuro n'igisirikare cy'u Burundi n'abawazarendo. Iyi mirwano yabereye hafi y'imidugudu ituwe cyane, ibintu byatumye abaturage b'abasivile ubwo bwongera kuba bwinshi. Amakuru aturuka mu baturage yavuga ko amasasu yumvikanye igihe kinini M23 yikarasa yigamije guca intege iki gitero cyari cyabagabweho cy'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Amakuru avuga yuko abasirikare b'abarundi bagera kuri 6 bakomerekeye muri iyi mirwano, abacanshuro 4 nabo ngo bakomeretse, abantu barenga 10 b'abasivile bikaba bivuga ko nabo bakomerekeye muri iyi mirwano yongeye kubera mu bice bituwe n'abaturage. Imirwano ikaba yatumye kandi amashuri yafunga, abaturage bava mu byabo barahunga, ibikorwa byambukiranya imipaka birahagarara. Abasesenguzi bakaba bavuga ko n'ubundi ahanga abaturage bahatuye bakomeje kugarizwa. Ihagarikwa y'amashanyarazi aturuka muri Zambia ryateje ikibazo gikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ntara ya Katanga iri mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yongeye kwibasirwa n'ikibazo gikomeye cy'ingufu z'amashanyarazi nyuma y'itangazwa ry'ihagarikwa y'amashanyarazi aturukaga muri Zambia. Iri hagarikwa yabaye nyuma y'uko sosiyete y'igihugu ishinzwe amashanyarazi, Société Nationale d'Electricité, itavuguruye amasezerano y'ubufatanye ajyanye no kugura no guhererekanya amashanyarazi yari yarashyizwe ahanga yagombaga guhabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aturutse muri Zambia. Akaba ari amasezerano yari yarashyizweho umukono mu mwaka wa 2018. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze agaragaza ko uduce twa Sakania, Pweto na Kasenga ari two twibasiwe cyane n'iki kibazo, aho abaturage n'ibigo bitandukanye babyutse basanga bari mu mwijima w'icuraburindi. Ibi byatewe n'ihagarikwa y'umuriro w'amashanyarazi wari usanzwe uturuka ku muyoboro uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Zambia, wari umaze igihe ufasha kugabanya icyuho cy'ingufu z'amashanyarazi muri aka karere. Kugeza ubu rero bamwe mu baturage bakaba n'ubundi barimo gutaka banatabaza basaba yuko n'ubundi iki kibazo cyakemuka byihuse bakongera kubona amashanyarazi, kubera yuko ngo ibikorwa byabo bya hato na hato byatangiye kugana ku ngaruka zikomeye cyane. Kuva mu mwaka wa 2018 amasezerano yerekeye ingano n'ingufu zitangwa, ibiciro n'uburyo bwo kwishyurana niyongeye kuvugururwa mu buryo bugaragara. Amakuru yizewe avuga ko habayeho ibirarane by'ingenda byagiye
ibirarane by'imyenda byagiye byiyongera uko imyaka yicumaga. Ibi rero bikaba byaje kurangira Zambia ifashe umwanzuro wo guhagarika burundu aya mashanyarazi. Ibi rero bikaba byateje ikibazo gikomeye cyane, aho n'ubundi abaturage aribo bakomeje kubihomberamo. Nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV, reka nongere mwibutse gukora like niba wamaze kugera hano, ntugende udakoze like. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ntugende udakoze subscribe, uraza kuba ugize neza nubikora. Hanyuma reka twerekeze ku musozo w'aya makuru, nkomeza kubashimira no kwifuriza kugubwa neza. Mwese mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.